isona sigodi esikhulu lapha kwaZulu ngokwendawo nangobuningi babantu okusho ukuthi umsebenzi wethu wedlukulu kanye nani usemkhulu usasemkhulu siyazithembisa futhi useyidlukulu ukuthi sizobambisana kanye nani lokhu enikudingayo kuyangijabulela kakhulu ukuthi umkhandlu wakwaNongoma uhlale phansi ukhumbule isilo esidala ukuthi ingonyama eyibuzile ingahlonipheka kanjani ngoba nayo ilele khona manje-ke into enjalo izoba isibusiso nabadala balayikhaya bawuhlonipha kakhulu ngokuyibambisa nathi sizohluleka kakhulu ukuthi singalahlani sibambane kuze sekugcineni ngiyazi ukuthi kuze inketho ninovalo konke lokho kodwa nje akunganishayisi ngovalo lokho ngoba nifikile lapha ekhaya ningenzi nje ngonyameni yodwa niza konke amakhosi la ekhaya nendlu yonke abangekho banikazi baleli ekhaya abanikazi besihlala bayakubona lokho akukho kuzonehlula sikhona sizobambisana kukho konke ngiyazi ukuthi namhla ingonyama ishiya nanikhona sabambisana nenza umsebenzi wedlukulu ukuthi ube lula kanjalo nendlovukazi kanjalo noma sengiyongena esibayeni nanikhona ngoba ningiyazi ukuthi nahamba naze ngafika ngakomaphi njengey'ngane zasekhaya kukho konke lokho ngithi ngithokoza kakhulu egameni lesihlalo egameni lendlukulu abadala bekhona ukuthi lokhu enikufisayo ngokubambisana nendlukulu sizobambisana kukho kuyasijabulisa-ke ukuthi befisile ukuthi kube nenguquko enkulu egameni lomkhandlu wakwaNongoma ukuthi ubizwe ngesilo esidala kuyinto enkulu leyo engicabanga ukuthi umasipala wesibili lo emva kweKing Cetshwayo ongahle ubize igama lenkosi lokho kusho lukhulu ukuthi siyidlukulu ningenzeli nje nina nodwa nenzele isizwe sonke lokho ngithokoza kakhulu sizobambisana ngiyazi sazohlala phansi sikhulume sixoxe indlela eya phambili ngokubambisana ukuthi napho la sizobambisana khona kanje napho la sizobambisana kanjena kodwa usuku lwanamhlanje kube yisibusiso esikhulu ukuthi nibe khona nifike lapha ekhaya nigcobe kulamagceke nomkhandlu ngithokoza kakhulu nina besilo umsebenzi wenu oya phambili amakhosi ala ekhaya noNkulunkulu kuzoba kanye nani ngoba adesho nje umfundisi wami ukuthi singabaholi kumele ukuthi uma singabaholi bonke abantu uyithemba labo basebelibeke ekuthini balibeke esilweni balibeke kungakuningi manje kuyakufanele sibese siyabaphoxa-ke nathi kumele senze lokho ababheke ukuthi sizokwenza ngiyazi ukuthi sinohlelo la kulungiseka khona ukuthi sibambisana kanjani ney'nduna kanjalo namakhosi akhona ukuthi konke lokho kumele ukuthi sihlale phansi sikuxoxe kanjalo nohlelo lwamatrust ukuthi niwumasipala sibambisana kanjani kuzo zonke lezo iy'nto ngithokoza kakhulu mina besilo inkosi enibusise. Amen. Buonojo. Bayete.